Lazarevački umetnik Miloš Živković predstavio je svoju 17. izložbu pod nazivom I kape i slike u Galeriji Simonida u Centru za kulturu Lazarevac. O delima, pored autora, govorio je i akademski vajar Dušan Rajšić. Pa ovo je jedna izložba koja se desila, znači u stvari ideja je bila pre korone. I trebali smo da gostujemo u Dečijoj biblioteci Zmaj u Beogradu, sa kojim imamo s njima saradnju. Međutim, eto, desilo se to što se desilo i izložba je stala. Da bi se, evo, napravio prostor da izložimo to danas, a riječ je o izložbi koju smo nazvali I kape i slike. U stvari, kape su nam ovde poslužile kao bojanka. Bojanka, jer kapa je uvijek nešto što ti služi za komunikaciju. Znate ono prije onaj običaj kad čovjek ide pa se nakloni, znači on komunicira, pozdravlja se sa drugim čovjekom. Tako da je kapa jedan vid komunikacije, priče. Ovo je priča i komunikacija između mene, Miloša, njegove majke, njegove porodice, ali jedna likovna komunikacija, ali tako? Tako da, eto, to je njegova 17. samostalna izložba i interesantna je zato što čovjek može umakanjem glave u tu kapu, znači da napravi jedan selfie, da je aktivan, to je jedna aktivna izložba, znači koja radi, nekako ima svoj život. U pitanju su ljudi, figura je u pitanju, znači prethodna izložba naša je bila apstraktna. Riječ je bila o zvucima, zvuci gitare smo nazvali, to je bilo za noć muzeja, ja mislim da je bilo, imali smo to u Cvijeti Zuzariću u Beogradu. I Zoki. Jeste, i Zoki, Zoki je tad bio, jeste Zoki Taurus, on nas je vozio. Pomenuo da je vam neko. Odlično si to uradio i treba da se pomene, da. Eto, to je bila ta priča, ovo je jedna druga priča, znači nije apstraktna, nego figurativna i zato je tu u pitanju čovjek, komunikacija, ja, Miloš, njegova porodica i tako. Pa i super je i tako. Ja svaki dan boji po jednu kapu, on nanese i drugu kapu i sve završili smo. Izložba Miloša Živkovića moći će da se pogleda do 17. septembra u Galeriji Simonida u Lazarevcu.